Ese nawe hari igihe waba warifuje gukura Gmail muri device cyangwa telefone yawe, ukibaza uko wabigenza? Niba warigeze wifuza kuyikuramo ukibaza uko wabigenza, kurikira iyi video. Tugiye kugendana intambwe ku yindi kandi wibuka gukora subscribe. Uburyo wakura Gmail muri device cyangwa telefone yawe, tugiye kubireba. Turaza hano muri application ya Gmail, wowe kurikira gusa. Iyi ni TKB Rwanda, dukande hano hejuru kuri profile. Urabona mfitemo Gmail ebyiri. Turaza hano handitse manage account on device. Ngira ngo urabibona za Gmail zacu ebyiri ziraza. Kansubira inyuma gato, nshobora kuba nari nihuse. Nababwiye ngo uraza ukande hano kuri profile ya Gmail iri muri phone, ubwo nta hejuru kuri ka kaziga, maze kuhakanda uraza hano, urabona profile, urabona hano hari Gmail, hari akamenyetso add another account, akazana manage account on Gmail. Turakanda kuri manage account on Gmail hano. Tumaze kuhakanda uraza uhitemo Gmail ushaka gukura muri device. Kanze nkande kuri iyi bita amibyiringiro@gmail.com. Urabona nyikanzeho. Mara kuyikandaho ndaza nkande ahanditse remove account. Remove account. Urabona bahita batubwira ngo remove account. Baratubaza niba tugiye gukura muri account, bavuge ngo removing this account will delete all message, contact and other data from phone. Baratubwira ko ushobora kuba ugiye gusiba ibintu byose biri kuri iyi account. Kanze nyirimuvinge kubera ko ngeneye nyine kuba nkuyemo iyi account. Urabona ko ya konte yavuyemo, nayirimuvinze, ntago ikirimo. Iyi ni TKB Rwanda. Nge ndi amibyiringiro. Kora subscribe, kanda like. Niba nawe iyi video igufashije, wibuke no kuyisharinga inshuti zawe. Duhure muri video itaha.